Bano be batuuze b'oku kyalo Nyabihoko mu ggombolola y'e Kajara mu disitulikiti Ntungamo abasula nga bakaaba oluvannyuma lw'okusendebwako emmere yaabwe n'ennimiro zaabwe zonna ne zisaanyizibwawo. Bano abali eyo mu 35 balumiriza mutuuze munnaabwe Nelson Tugume akulira kampuni y'emmwanyi eya Inspire African Coffee okusaanyaawo emmere yaabwe bwe yali azimba oluguudo oludda ku faamu ye. Musoro gwange nkaba ngupangiise naazayo ngiire kureba ebimba naashanga ekimotoka kyabisazire kutwahereza twagura hari bashonajya ntobundi kikaba cyakomaho umukiro bija bagaruka bahashwe ko gundo murundi bazaho basitse ko barebere cyarenga abantu batandika kurira bargaho kuba barire bargaho bareba ngo baryo mu nsobe bagaruka sayi nagwe kiro batandika basara bakwemanya ngo baryo mu nsobe nkejo. Bano bamutendereze jogo okutuuka okutema ekkubo mu nnimiro zaabwe nga tabeebuuzizzaako. Bakatugambira kare nangwa tukiza nanga bakatandika okushara tuiza twayambe ebihingwa byitwa mpo nangwa hati konkara kabisare kiro tubyami ate nakubasa kuyambe ebihingwa byeye twakura bazihakwenda kandi arabona tatande perezida aho hakiri konka ngwenu kati obweraliikirivu bwe balina kwe kuba nti emmere yayonooneddwa ebadde yakusasulwa mabanja ge beewola okugirima. Tubyaloni batuwa loni z'ebijanjalo okungula nowa ona yakuwadde loni notwala ki mwana kusula kandi ebihimba nkaba mpangisa omusiri gw'emitwalo 30 kimwe kya kabiri ky'omusiri gwena bakagushara n'emitumba na n'omwana. Kati bano baagala baliyirirwe olw'emmere yaabwe yayonooneddwa. Azewe sente zaffe zetwatupangisiza azituddize tuteeke baana baffe mu masomero agalize ebihimba byanje nyo tinkwenda bindi agalize ebihimba byanje. Ye ssentebe w'ekyalo kino agamba nti si kya bwenkanya okunyigiriza abantu b'oku kyalo kye abokushara oruguuto kandi bakashariramu ebihimba byabo n'emisiri yabo yabeererumu kandi batabagambire kandi nanye bakaba batamanyiire. Tugezezzaako okunoonya Tugume agambibwa okuyisaamu abatuuze amaaso naye enteekateeka zaffe zigudde butaka.